Yan nga adlaw, nasulod na po kita, hiton bag-o nga season, hiton aton kalendaryo, hiton aton singbahan, an Advent season. An karuyag kumaghatag hin pamalandong, mahionong hiton panahon, hiton Adbyento, hini nga panahon niya aton sinusudlan, hit kalendaryo hiton aton singbahan. Siyahan is pag-andam. Ano iton karuyag signon hiton Adbyento? Iton Advent, nagtikang hiyahin Latin niya pinulungan niya Adventus. Nga iton karuyag signon is coming or arrival. Haaton singbahan, iton Adbyento is a period of waiting. Hiton ano? Hiton pag-abot, hiton aton manunubos. The coming of the Messiah, the birth of Jesus, the Christmas season. May dangan ti abot nga bisita o parcel, basta related ha aton, iton aton siyahan nga ginbubuhat is pag-andam. Nainunomdom ako, han bata pa ako, anakon tatay na trabaho dito ha Manila. Ngan talag sa lahiya umuli haamon ngadto ha Manikani. Pag naibabaro kami nga mauli an amon tatay, diretso kami nagahamis han balay. Naglilimpyo han mga bintana, naglalampaso nga tanan, nagaandam kami. To prepare. Familiar kita hiton pag-andam. Maabot nga niton aton mga kag-anak, tikangin hagrayo nga mga lugar, nagaandam kita, kay bangin kita pag-isgan nga masarang iton aton panimalay. Maabot nga ni iton aton gin-order nga parcel, ha Shopee or ha TikTok. Pag sisaring iton delivery nga maabot yan ang adlaw, nagaandam kitahin igbarayad. Maabot nga ni iton bagyo, pananglitan, nagaandam kitahin mga pagkaon, ginaandam naton iton aton mga balay. Bangin maruba or bangin madara iton mga ibang mga parte hiton aton panimalay. We are familiar with preparation. The Advent season is also a period, a time of preparation. Pag-andam kay maabot iton aton manunobos. Kung mga Kristiyano, iton sunod nga pakianap, Padre, paano kami mag-aandam? Ano iton aton sadang buhaton, angay buhaton, para maging maupay iton amon pag-andam, iton pag-abot, iton aton manunubos. Didahan aton ikaduha nga pagbasa, nga tikang hansurat ni San Pablo, ngadtohan mga taga-Roma, nasaring hiya, hunong na kita, hinpagbuhat han kasisidman, manggawi na kita hin maupay, waray na maglaway ngan mga pagkalipay o paghinubog, waray na kahugawan o kalawayan, waray na pag-inaragway o pangabugho. Halain nga pulong, giniimbitar kita ni San Pablo, mag-ukoy hinmatadong ngan baraan nga kinabuhi. Salit iton challenge sa aton, yan nga siyahan nga Domingo hiton Adbyento, is pag-ukoy hinmatadong nga kinabuhi, ngan mahihinabo ini ha aton kinabuhi kung magkakamay-ada kitahin conversion. Para mag-ukoy kita hinmatadong ngan baraan nga kinabuhi, kinahanglan mag-ukoy kita, magbuhat kita hin conversion. Iton conversion, matatabo kung may tinatawag naton nga metanoia o change of heart. Change of heart, kay madanay, ada naton makikita iton kaibutod-buturan iton aton mga kasing-kasing, iton pinaka-root cause, iton aton mga ginbubuhat. Salit maupay pakianhan naton iton aton mga kalugaringon, ug i-check iton aton mga kasing-kasing. Ano it mga butang nga nakakapabulag ha aton nga diri kita magsunod iton kaburuton hiton Dios. Pananglitan,
pakianhan naton iton aton mga kalugaringon o i-check naton iton aton mga kasing-kasing. Anot akon mga desires, iton akon mga kinasakon kasing-kasing. Anot akon mga preoccupations. Anot akon mga attachments, iton akon kinabuhi. Because by knowing these things, we can identify the real problems that blinds us or blocks us in following Jesus our Lord. Conversion is an invitation to discipleship of following the Lord. Salit yan nga Adbyento, andaman naton iton aton mga kalugaringon o kasing-kasing para kita makaghatag hin lugar hapag abot iton aton manunobos. Again, preparation. Ikaduha, tapos na nga ni kita hiton pag-andam, masulod na kita hiton ikaduha nga step, ang paghulat. May da nga ni tiabot, part hiton nga period, iton paghulat, hiton tiabot. Advent is also a time of waiting for the coming of the Messiah. Pag-abot ni Hesukristo nga aton manunobos. Salit iton imbitasyon ha aton is to appreciate the value of waiting. Og iton mas deeper pahini nga imbitasyon is to appreciate the value of slow things. Slow things. Kay di ba pag naghuhulat nga ni kita, parihuin maiha, mahinay iton oras ug panahon. Salit naiinip kita nga nabuboard. Pero kung nabibisi kita, di ba kung nabibisi kita, madagmit iton oras, madagmit iton panahon. Advent is a time of waiting and to appreciate the value of slow things. Yan ang panahon, makuri na kita maka-appreciate iton slow things. Part iton kultura naton yan ang panahon, labi na kita nga mga Pilipino, is karuyag naton iton magdagmit nga mga butang. Instant. Instant coffee, instant noodles, instant answers, bidaha internet, nga tanan, karuyag naton instant. Para haaton, slow is bad and fast is good. Pero may mga butang nga slow is good. May mga bagay na hinihintay at binibigyan ng tamang panahon. Pananglitan, iton paghigugma. Love. Nasa ringhera, minsan malalaman mo lang na totoo ang pagmamahal sa paglipas ng panahon. Indeed, true love waits. Ikaduha, iton ginhadian iton Dios. Dida iton ebanghelyo, makadamo i-describe ni Jesus iton ebanghelyo, iton imahe, iton ginhadian iton Dios. Nasa ringhiya, iton ginhadian iton Dios, sugad-sugad hinliso iton mustasa, nga himpagkagugutian iton niya nga liso. Pero kung tumurok na ito hiya, ngan dumako asyat gidadako nga puno. Ang karagsigon ni Jesus, nga itong ginhadian itong Diyos, it takes time. It's a process. Itong pagpadi, it also takes time. It's a process. Nag-i-eskwela kami sa seminaryo in 13 years. Madanay, nauli la kami every after 2 months para pagbisita hiton amon mga pamilya because of formation. 13 years of seminary formation. Iton paging teacher, iton paging abogado, iton paging doktor, it takes time. It's also a process, a slow process. Iton mga butang nga mahinay, gintutuddoan kita, in paghatag, in pasensya. Salita aton paghulat, hini nga panahon, iton Adbyento, diri sana kita mainip, ngan diri kita maboard, kundi mahibaro kita, in paghatag, in balor, iton mga butang, nga kinahanglantagan, hintama nga panahon, ngantagan, hintama nga oras,
para maging worthwhile iton aton paghulat, iton pag-abot, iton aton manunubos. Asya ini iton espiritu, iton Advent season, a time of preparation and a time of waiting. Hinaot unta, maging andam kita, iton pag-abot, iton aton manunubos, haaton lawas, ug haaton kalag. Amen.